iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ku nshuro ya mbere mu rwego rw'amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza, umutwe wa Hamas washyikirije Israheli imirambo y'abanya-Israheli yarafashe bugwate. Umuryango w'abibumbye avuga ko umubare w'impunzi zimaze guhungira mu Burundi kubera imirwano ibera muri Burasirazuba bwa Kongo ubu zigeze ku bihumbi 30. Hanyuma Ubufaransa bwahaye abategetsi bibanze muri Cote d'Ivoire birindiro bya gisirikare bya nyuma bwari busigaranye muri icyo gihugu. Uyu akaba ari umusozo w'imyaka myinshi ingabo z'Ubufaransa zari zimaze muri Cote d'Ivoire. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese kaza muri aya makuru yo kuri wa kane itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri. Hano makuru reka tuyahere muri Espagne, aho urukiko rukuru rw'i Madrid rwahamije wahoze ari umuyobozi w'umupira w'amaguru muri icyo gihugu Luis Rubiales icyaha cyo gusomaho umukinnyikazi yatabanje kumusaba kubyemera. Nyuma y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'abagore cyatwawe na Espagne, yahanishije igihano cy'ihazabu ingana n'amadolari arenga 10,000, ariko kigumwere ku cyaha cyo gushyira umuntu ku gahato ku bijyanye na gahunda yo kwiregura. Mu cyumweru gishize bwana Rubiales yari yabwira urukiko ko Henry Hermoso yari yamuhaye uruhushya rwo kumusoma mu bintu avuga ko byaje gutyo gusa mu kanya gato cyane mu gikombe cy'isi cya 2023. Yavuze ko agiye kujurira. Ku nshuro ya mbere mu rwego rw'amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza, aho ni mu Burasirazuba bwa hagati, umutwe wa Hamas washyikirije Israheli imirambo y'abanya-Israheli yarafashe bugwate. Hamas ivuga ko iyo mirambo yari y'umugore Shiri Bibas n'abahungu be babiri w'amezi 9 n'uwari ufite imyaka 4. Wa kane n'uw'impirimbanyi iharanira amahoro Obed Rifishwari wari ugeze mu myaka ya za 80 y'amavuko. Iyo mirambo igomba gukorerwaho ibizamini byo kwa muganga Tel Aviv kugira ngo umwirondoro wa nyirayo umenyekane. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugizweho na Yvette Kabatesi. Gutanga imirambi ine ni umuhango wongeye gutegurwa mu buryo busa nk'ubw'imyiyerekano na Hamas, ariko bikorerwa mu gace kazahaye ka Khan Yunis mu majyepfo ya Gaza. Abarwanyi ba Hamas n'indi mitwe yitwaje intwaro bongeye kwigaragaza mu zindi mbaraga, bashikiriza amasanduku y'imirambo ine umuryango utabara Red Cross wari wasabye ko umuhango wakorwa mu mwiherero ndetse no mu cyubahiro. Nyuma amasanduku yashikirijwe abasirikare ba Israeli, umuyobozi wa gisirikare ushinzwe imihango y'idini yahise avuga isengesho. Mu mvura nyinshi n'ubukonje, abantu bari batonze ku mihanda ubwo imirambo yashirwaga mu modoka zerekeza i Tel Aviv, ari naho iza gukorerwaho ibizamini bya gihanga bigamije kwemeza neza imyirondoro y'abo bantu. Shiri Bibasi n'abana be babiri bato nibo bakomeje kuba ikimenyetso gikomeye cy'amahano yabaye muri Israeli mu gitero cy'itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023, ndetse n'akaga gakomeye abafashwe bugwate bahuye nako i Gaza. Tukomereze ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri inkuru itugezeho mu kanya, Amerika yafatiye ibihano umunyamabanga wa leta muri leta y'u Rwanda hamwe n'umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa M23 kubera uruhare bafite mu mirwano ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze ko umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ushinzwe akarere ka Afrika y'Uburasirazuba James Kabarebe wigeze kubaha umukuru w'igisirikare ko ari kwisonga yabahagarariye igihugu cye mu gufasha umutwe wa M23. Undi wafatiwe ibyemezo na Amerika ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi mukuru w'umutwe wa M23 hamwe n'ibigo bibiri ayobora biri mu Bwongereza no mu Bufaransa. Izo nyeshyamba za M23 zigaruriye
bigaruriye imijyi ikomeye ibiri mu byumweru bishize. Tukiri ni ako karere, umuryango w'abibumbye uravuga ko umubare w'impunzi zimaze guhungira mu Burundi imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo buzigeze ku bihumbi 30. Iki gihugu gikenye cyane kigiye guhangana n'ikibazo cy'abantu bavanywe mu byabo n'intambara cyakiriye ari benshi cyane kurusha mu bindi bihe byashize mu myaka 25 ishize. Ngo aho ni mu gihe kandi izindi mpunzi zibarirwa mu bihumbi zikomeje kwinjira buri munsi mu gihugu. Hagati aho abasirikare 10,000 Burundi bwari bwarohereje mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bafashe kurwanya inyeshyamba za M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda basubiye iwabo mu gihe inyeshyamba zikomeje kugenda zigira imbere. Mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo ho ingabo za Uganda zambutse umupaka zijya kugenzura umujyi wa Bunia. BBC gahuza miryango uyu munsi bashikana ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hari umusoro ukora imbabura yise nyabwonko ziriko ziratangaza bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere. Timote Nico yangereye yifashisha ubuhinga bwa none bufatanye na logiciel zo muri za mudasobwa cyangwa se ordinateri, mu nyuma ibikorwa bakabikoresha amaboko. Uwo musore havuga ko izi mbabura zikoresha umuyaga nkuba muke cyane agiranije no gukoresha amakara, akizera ko zizotuma umurindi wo guca ibiti bikoreshwa mu gukinjika ugabanuka mu Burundi. Ni inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu. Twe hari isafuriya itetse ibiharage. Aha ni mu ruganda umusore Timote Nico yangereye akoreramwo imbabura nyabwonko zishobora gutegekwa ibyo zikora mu gukinjika. Imbabura ariko arakinjikako ntiwomenya ko ariyo adafunduruye ngo akwereke isafuriya iri kiratigita. Ifise iforo y'amabesani 2 afundikiranye, mbere n'igufuri barashirako. Urayaza irafise amatara ikwakiriza, itara rimwe ryose riba rifise ico riba rijejwe kukwereka. Nk'iri ryanditse ko uracanye rikwereka kumega nk'ububuri, hamere naryo rikwereka yuko indani azishushe haturira. Hirya gato hari imisoro 5 yicaye atawuvugisha uwundi, bambaye umwambaro uranga abari mu ruganda. Umwe wese afise iruhande yiwe icuma gishushe akoresha mu gufatanya inzinga, akotse kaguma kaduga. Muri make bariko barakora ico bita carte mère, n'ubwonko butuma imbabura itahura ibyo itegeswe gukora. Timote Nico yangereye avuga ko imbabura ikoresha umuyaga nkuba muke cyane agereranije no gukoresha amakara. Kubwiwe ni imwe mu nzira zishobora gutuma umurindi wo guca ibiti ugabanuka. Nariho ibiharuro nabona ishobora kuyitiza bituma menya ati ikintu nkagihereza ku rupapuro nkamenya n'uburyo buzogenda uko buzoba bungana. Niho rero nakora muri calculatrice ndatora yuko amahera makashobora kugira uteke ikiro cy'ibiharage by'ibihitira ari amahera 200 y'amarundi. Cyo gihe natoye yuko ikiro cy'ibiharage izosha gisha kiriye kilowatt ubusa n'ibishe 2. Bamwe mu banyagihugu bamaze kugura izo mbabura bavuga ko izabagiriye ikimazi. Nadine Tuyishime numwe muri bo, namusanze muhira ariko arayikoresha mu gushusha amazi. Nta mayinite menshi twara. Ubu dufate mutetse nk'ibiharage bishomanye n'amaguru. Ibiharage ni sahimwe. Mugari nka bibisi ho ni 30 minutes. Nkaje ngaha iyi nzu ifise amatara menshi. Tugura amayinite ya 20,000 ku kwezi. 20,000 birakwirana. Mugimbabura nayo tuguma duteka ku minsi yose ntiruhuka. Mutarayigura nk'amakara mwakoresha ku kwezi. Mugira nti n'ubu bimeze gute? Tutarayigura imifuka ibintu ishobora kumara ukwezi. Y'amakara naho umukozi umubwira ati yagere ntavyo yoshobora. Uruganda rukora imbabura nyabwonko Timote yatanguje Gitega hari abandi gwagiriye akamaro. Melkisedeki numwe mu bakozi barukoramwo avuga ko yahigiye byinshi bijanye n'ubuhinga science atari bwabone nubwo ama science ariyo yize ku ishure. Hari amashuri menshi atagira rabo ku buryo bavuze kondansateri uyumva uko ariko ntuyibone. Ariko kuza ngaha umuntu hari ivyo yabonye akabona ukuntu bikora. Hari n'ibindi bintu umenya byinshi bijanye na technology. Ni byinshi babona guterateranya resistance amakondansateri n'ibikamo ukabona bitanze ikintu umuntu yipfuza. Ni ibintu bitangaje gusa. Jewe ukuntu babikora navuga ati ivyo ni vya mashini gusa sinarinze ko n'intoki uwo biteranya nawe bigakora. Ubu bintu biriko biragenda ubona ko ivyo byose babonye amakaye temere ibiki tubiteranya. Kuva mu mashure yisumbuye
Timothée Nicyangereye yari afise ubumenyi budasanzwe mu vyigwa vy'ubuhinga. Muri 2018 ubushikiranganji bw'inyigisho bwarabibonye buca bumurungika kwiga mu Burusiya ibijanye no gukora indege. Ashitseho ntivyakunze kubera ngo basanze agwaye igituntu acaragaruka. Amaze gukira naho ntivyakunze ko asubirayo kubera ibibuga vy'indege vyari vyugaye biturutse ku kiza ca COVID-19. Yahavuye ahitamo kwiyungunganya mu gukora ivyuma bitandukanye. Gildas Yihundimpundu, Igitega. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 10:40 ku masaha ya hano i Londres, saa 12:40 ku masaha ya mu Rwanda no mu Burundi. Tukomereze ku mugabane w'Uburayi. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wamaganye amagambo ya Perezida wa Amerika Donald Trump ashinja Perezida wa Ukraine Zelensky kuba umunyagitugu. Uyu muryango wavuze ko Bwana Zelensky yatowe mu buryo bwemewe binyuze muri matora ya demokarasi atarimo uburiganya. Umuvugizi wawo yagize ati Ukraine igendera kuri demokarasi, Uburusiya bwa Putin ntayo bugenderaho. Kuwa gatatu Bwana Trump yamaganye umuyobozi wa Ukraine nyuma yaho avugiye ko Perezida wa Amerika yaguye mu mutego w'amakuru agamije kujijisha ya Moscow. Bwana Zelensky arateganya kugirana ibiganiro mu masaha ari imbere n'intumwa ya Bwana Trump yarangije no kubonana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha, wavuze ko yamubwiye ko Ukraine ifite ubushake bwo kugera ku mahoro binyuze mu mbaraga. Tujye mu burasirazuba bwo hagati. Umwe mu bahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistan yatangaje ko atishimiye ko umukozi wo mu rwego rwo hejuru w'ububanyi n'amahanga w'Ubuyapani yahuye n'intumwa z'abatalibani mu ruzinduko rwayo rwa mbere ruzwi mu Buyapani kuvaho abatalibani bafatiye ubutegetsi muri 2021. Abayobozi bakuru b'ubutegetsi bw'abatalibani b'Ubuyapani butemera ko ari guverinoma yemewe ya Afghanistan bahageze ku cyumweru ku butumire bwa Nippon Foundation, umuryango udaharanira inyungu ukorera i Tokyo. Abdullah Kenjani, umutwe batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afghanistan, yavuze ko gahunda y'uruzinduko binyuze muri uyu muryango ari urwitwazo, akemeza ko abayobozi b'Ubuyapani ari bo bonyine bashobora gutanga uruhushya rwa visa yo kwinjira mu gihugu. Abatalibani bari basabye ubufasha bw'Ubuyapani mu burezi, ubuvuzi ndetse n'ibikorwa remezo. Iyi ni inkuru ya Shaima Hariri mugezweho na Prime Ndikumagenge. Uwari cegera co mushikiranganje muri leta yahora yabwiye Ubuyapani ko butogereza ku cizere cabwo mu kwizera ico yise intwaro y'abatalibani iriko iratembagara. Abdullah Kenjani asigaye ari umwe mu ndongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye abamenyesha makuru i Vienne muri Autriche ko abantu bo mu gihugu ciwe bababajwe no kuba intumwa z'abatalibani zarakiriwe i Tokyo. Userukira ubushikiranganje bw'Ubuyapani muri Afghanistan Toshihide Ando yakoze ico leta y'Ubuyapani yise guhanahana ivyiyumviro mu buryo bwo kuyaga bisanzwe ku murwa mukuru muri yindwi n'abategetsi bakuru b'abatalibani barimwo icegera co mushikiranganje wa Afghanistan ajejwe ubutunzi Latif Nazari. Tugiye muri Afrika y'Epfo. Perezida w'icyo gihugu Cyril Ramaphosa yafunguye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa G20 Johannesburg, ariko Amerika ntiyayitabiriye. Ibi bije bikurikira kunenga gukomeye kwa Amerika kwa amategeko ya Afrika y'Epfo ajyanye no gufata ubutaka n'ibirego by'uko muri Afrika hari umwuka wo kurwanya Amerika kuva aho Donald Trump yayijije ku butegetsi mu kwezi kwa mbere. Mu ijambo rye ritangiza inama, Perezida Ramaphosa yavuze ko muri uyu mwaka Afrika y'Epfo iyoboye umuryango wa G20 cyangwa G20 ugomba kwibanda ku ntambara zo muri Gaza na Ukraine hamwe n'ibyihutirwa cyane nko gushaka kugera ku bukungu butagira uwo bubyinagaza, imihindagurikire y'ikirere myiza ndetse no kuvugurura ONU. BBC gahuza miryango none n'umwanya w'ikiganiro nakuye kinamico urunana. Nadine nashimirwa ko yubahirije ibisabwa abahabwa inkunga y'ingoboka. Obama we ntavuga rumwe n'ababyeyi be ku bijyanye no gusubira ku ishuri. N'urunana. Urumva wategereza gukira ibisebe neza ukaziga ryari mwana we? Nyine mureke mbanze nkire neza n'inkovu. Oyoba. Icyo gihe wamara umwaka wose rwose wicaye. Karise nshaka usibira rwose mwana wanjye. Imyigire ya Obama urayizi.
yiga ari ugusunikiriza none ubu abonye urwitwazo. reka arabizi ko rwose kugira ngo twumvikane ari uko yiga sibyo ba? ndabizi ariko ndacyarwaye papa. ahubwo rero ugira nzanire ikaramu mbe ngutoze uko uzajya ufatisha ikaramu izo ntoki eshatu zisigaye. ubuse koko nzabigenza ne papa? hasige ahagiye gucika rwose hacika izo mfatisha. mwana wanjye se byabaye byarabaye uzihangana nyine ukoresha izo usigaranye. bahumura guhera ubu ndagutoza kwandika kandi rwose bizagenda neza. papa uhora bivuga nkaho byoroshye rwose. aha oya simvuze ko byoroshye ariko gushaka ariko gushobora mwana wawe. nzi abantu bafite ubumuga rwose bakomereye kuruta n'ubwo bwawe kandi hari byinshi bashoboye kugeraho rwose kubera ko bashyizemo imbaraga kuko bizeye ko ibintu byose bishoboka kuko bizeye ko kugira ubumuga bitavuze kudashobora. cyane rwose niba se umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yiga kaminuza kandi atabona undi akiga kaminuza atumva atavuga ni gute wowe wacika intege oba? simbizi mama. iyo utazi ni iki igihe uzanye ikaramu gukoresha imyitozo ubundi witegure gutangira ishuri rwose kandi bizagenda neza humura uzanatsinda ndetse rwose nushyiramo ubushake bizagenda neza. kumpagaritse se urashaka ko nguha rifite nkakugeza ku kigo nderabuzima na di? oya giti nuko nyine mbonye mugiye nkagira ubwoba sinzi n'ibyo navuze byose bari abantu mwazanye babyumvise neza ni ukuri mfite ubwoba. ubwoba bw'icyo ubwo na di? nese ko nabonaga abantu bitegereza bakandika nkavuga amagambo menshi nk'ay'abagombozi bakandika gusa bakaba bagiye ntacyo bambwiye. aha none se mudugudu wawe ntacyo yakubwiye? ndumva ntacyo pe ntacyo. okay ngaho witegereza ntacyo. iyo Rufonse se yaba yarabibabwiye? oya nta kidasanzwe n'igenzura twarimo nta kindi. umuyobozi rwose ibyo mwatubwiye ko tutagomba gukomeza guhanga amaso inkunga duhabwa kuko izagera igahagarara. oya si ukubeshya niko bimeze na di kuko inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2 ntabwo izahoraho. niyo mpamvu tubashishikariza kuyikoresha neza kuboneza urubyaro gushaka uko namwe mugira icyo mukora kugira ngo ejo hazaza muzigire. ibyo mutubwiye byose ngerageza kubishyira mu bikorwa rwose no gutera ibiti by'imbuto nakabiteye nuko ahomba atari iwanjye ariko nk'imboga hari inyuma nazinze mu mufuka ngira ngo mwazibonye. uya wivuga byinshi twabibonye na di kandi ni byiza ko twagutunguye tugasanga wita ku isuku. sha kibondo ukiyifite utarayigurishije nka bamwe na bamwe tujya dusanga batakiyifite. yewe no kuba narabitangiye rwose ubu nkura amandazi ariko rwose kuko igishoro ari gito sinabasha kubonamo nkodesha inzu urebye ubundi no hafi no kubyara. ibibazo ufite Rufonse yarabitubwiye niyo mpamvu natwe twaje nk'itsinda kugira ngo tubigenzure. niba mwareba ko yabeshye rwose ntabwo Rufonse ajya abeshya rwose narabimubwiye imibereho ntinyoroheye ariko mu by'ukuri nanjye nta kizanshima nko kubasha kwigira nkava mu bafashwa nkifasha byaba ngo nkafasha n'abandi. ibyo ni byiza. nicyo ngukundira rwose sore uhorana ibiganiro bidashira. ariko Nyiramari uyu mugore Mukagasana mwamwakiriye gute muri koperative yacu ngo aze kuninura? kuba muri koperative yemeza abanyamuryango bashya se kuki utamwanze? yego se kuvuga nabi Nyiramari. sori natangiye kuvuga ibyanjye simbona Nyiramari zarahindurije. yewe arahinduriza se ahinduriza mu biki ariko se kuba ubukwe bwo kumusaba butarabaye bikubabariza iki koko Nyiramari? ariko se utababara yaba ameze ate koko? uko mwese muri ababyeyi iyo mutekereje Rangwida ntimwishyira mu mwanya we ngo mwumve umubabaro afite koko. aha njye sinjya nkunda kwikorera imitwaro y'abandi. si uko se rata Mukagasa ariko nimubwize ukuri koko umuntu avunwa n'umutwaro atikoreye kubera iki? sore na ntawe Mukagasana rero mwembi muri ababyeyi igikwiye ni ugushaka uko twanasura Rangwida ahubwo. ute? tukamusura Nyiramari. ngo ngwiki ngo dusura nde? Rangwida tumusura mwiki? tukaganira nawe diserega yagize ibibazo. erega na Nyese aradukeneye nk'ababyeyi nyabusa tukamubwira ko atari ishira ryiza. irukanka imyaka tugezemo tuzi abakobwa benshi bagiye babengerwa kuri aritari ariko ubuzima bugakomeza ndetse bakabona abandi bagabo babakunda. ahubwo se wavuze ko buriya n'ubwe biriya byabaye ashobora kwiyunga n'uwo musore wari kumusaba ubukwe bugasubukurwa? nabyo byashoboka. guseka Nyiramari zamuyeho ngo nde yiyunga nande ni rimwe se cyangwa ni kabiri wumvise umusore n'inkumi byagenze kuriya kandi bikarangira babanye?
ntabwo wari kirisi. ese ko wagira ngo hari amakuru ufite tudafite sori? Ndayafite nyine, niyo mpamvu ndi kubaseka rwose nivanyeyo. sinabivuze ukavuga ngo nayanjye sori. iteye kuhorana amakuru abandi tutamenya niko ko byagenze bite? ubukwe bwa Agnes bwahagaritswe n'iki sori? tubwire sori, niyihe mpamvu yatumye uriya musore asubika ubukwe ukaba uvuga ko hari impamvu yabiteye yatuma atasubirana na Agnes? Mwabagore mwe rero ndabibabwira. Tugire inkuru. Ariko ndabasabye muramenye ntibizarenga mwebwe uko mwaje gukora muri koperative uyu munsi. uko ubizi se muri twebwe hari umunyamagambo urimo sori? nta munyamagambo aha urambabarire. Umva murabanza munyemerere ko rwose ntawe muzabibwira. Ntawe pe. Kuko nyine biramutse bigiye bikagera kuri Rangwida yabaririza uko mwabimenye ugasanga munteranyije n'uwabimbwiye yanyizeye kandi nawe yarabibwiwe na Rangwida mwizeye. ndabanza kubumva kuko nimwe mugize inama ifata ibyemezo. nibyo kuko ibibazo bya Nadine birumvikana. nk'uko umuyobozi w'umudugudu wabivuga anakoresha inkunga y'ingoboka ahabwa neza. ibyo ntitubishidikanyaho kuko n'abajyanama b'ubuzima barabyemeza. rwose anubahiriza amabwiriza ahabwa n'abaganga, ntasiba ku gipimo, agerageza gukora ngo anave mu bukene. erega niyo mpamvu amahirwe yasabye nge numva yayahabwa. Igitifu ikoreshwa n'amarangamutima. gute se ubwo? murabizi dufite abantu benshi bakeneye ubufasha. tworoheye use ejo n'undi ntiyaza ati nanjye mfite ibibazo ibi n'ibi nimunyorohereze. ku buryo se yaza tumufiteho amakuru ko ari wa muntu urara mu kabari, ko ari na wa wundi uhabwa inkunga y'ingoboka akayikoresha ibyo itagenewe tukamwumva. nibyo koko. uriya mubyeyi Nadine amaze amezi 3 ari mu icumbi yahawe. anafata iyo nkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abonsa mu miryango ikennye. ariko se yaricariye aririra agereka akaguru ku kandi ngo nzatungwa n'inkunga. oya pe, yagerageje gushaka icyo akora, twe turabizi neza. nakore nyine ave mu bukene ashaka inza yishyure areke gukomeza kubindiririza. kwa mugabo uvuze ijambo ribi cyane ntabwo ari ribi ariko ni ikinyarwanda mvuze. ni gute umuntu yakumva ko yafashwa mu tuntu twose? mu igenzura byagaragaye ko yubahiriza gahunda zose ahabwa na muganga. nibyo. kandi yubahiriza amabwiriza y'abajyanama b'ubuzima. icyo muganga amubwiye gukosora ubutaha asubirayo yagikosoye. umva rero mwa bantu mwe, kuko namwe mwabyiboneye uriya mubyeyi ari hafi kubyara. ibyo ntimubizi kandi koko ubushobozi bwe buracyari buke pe, kumushyira hanze byamusubiza inyuma. hanyuma akabyarira mu buzima bubi, ariwe n'umwana bakamererwa nabi. uwo mwana twarindaga imirire mibi n'igwingira agahura nabyo. oya nibyo rwose. Gitifu rero ndakumva ugiye kumubwira ko tumugeneye ikindi gihe gito akabyara agafata imbaraga agakora cyane, kikazarangira ari mu batanga ubuhamya bwiza bakesha inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abonsa bikuye mu bukene. urakoze Sosiya, maniragu nawe urakoze. reka muhamagare. Nadine ngwino ye. nari mbitabye. Nadine rero mu gitondo iri tsinda ryagusuye riragenda riraganira, riragaruka turongera duhurira hano twongera kuganira. none umwanzuro twafashe ndatekereza ari mwiza kuri wowe, ariko tuwufashe kugira ngo twite ku buzima bwawe n'ubw'uwo mwana utwite. murakoze abayobozi bacu beza, murakoze cyane, murakarama, imana ibaha umugisha. sinzi abakozi sori ni ukuri. urumva ko atari agasuzuguro Oba? kuba nkubwije ukuri ko utazi neza icyo twagutoreye se ni ukugusuzugura? ni ukunsuzugura cyane, kandi mwarimu aba yangiriye icyizere akansigira note ngo mbafashe kuzifata. kuzandika se warangiza ukazisiba umuntu ataramara kuzandika byo bikumariye iki? ibyo nshinzwe ariko ntiharimo uburangare bwanyu Oba. uravuze ngo njye ndi indangare? Obama ntunyumve nabi, simvuze ngo uri indangare, ariko nawe urabizi ko tugomba gukoresha umwanya muto kugira ngo dutangire irindi somo. ntacyo mfashije Marite, ntacyo pe. Oba windakarera mani. urabizi neza ko maze iminsi ntaza kwiga ndwaye, noneho nziye ndebera ibyo uri kunkorera. ariko si wowe navugaga pe, navugaga ba Gahera na ba Merive na bagenzi babo babona ati icyo nsigiye inshingano bakiganirira. kutavuze ba Karine, Annette na ba Peninasi? nabo nyine bari muri abo, sibyo note batararangiza kuko bahugira mu kwiganirira. hanyuma Obama nkabirenganiramo kuko nsigaranye intoki 3. yesu we Oba. Obama iki? sori ni ukuri, mbabarira mani cirapu, mbabarira ndakwinginze, sinibukaga ibyakubayeho. ariko Marite reba ukomeza uku nguku, nyitegereze neza.
nsigaranye izi ntoki eshatu zonyine ku kuboko kw'iburyo yewe nazo ntizirakira neza urabona ko zababutse ndagerageza kuzikoresha uko ziri none ndebera ibyo uri kunkorera ni ukuri muri iri shuri ndakwinginze mbabarira oba ubu mugomba kumenya ko muri mu ishuri ryanyu mufite umuntu ufite ubumuga mukamukuraho imbogamizi zose rega zimubuza kugera ku ntego ze ndabyemera ko nagukoshereje ariko sinari mbigambiriye byandenzeho mana ariko ndicikira urongera ubyandike se ndagutiza note zanjye kugira ngo uze gufata izawe sibyo ntibiri bugufashe se kandi umbabarire inshuti yanjye uzi ko nkwemera cyane urambabariye oba peace man niba umbabariye rekeraho sori rekeraho rwose njye nababwiye ngo ibyo muvuga byose ni uko abana banyu bakiri batoya muri mwe yaba hari ufite umukobwa w'inkumi cyangwa umusore yabyumva ariko mba nabumvise rwose mukanyica ku buryo rero navuga ko Chris yakoze amakosa yarayakoze akomeye cyane nako buriya ntiyakundaga nyese ntiyamukundaga arata Nyiramari niyirorere rwose umukobwa wacu azabona undi musore mwiza uzamwakira uko ari Hega mwabigize ibyanyu uzi ko wagira ngo mwaramubyaye sukurata twese turababyeyi mukagasa kumva ko umusore yabenze umukobwa atamuziza imico mibi atamuziza ikindi icyo ari cyo cyose ngo nuko yumvise ko yabyaye biragayitse ni ukubona abantu bagenda mu modoka uriya muyobozi w'ikigo nderabuzima ndamugaye ubu se ko Anyesi yabyaye Rupeza akiri umwana mutoya twese tubizi ko nyuma yo guca muri ibyo byose umwana w'umukobwa yitwaye neza agasubira mu ishuri akiga akarangiza amashuri ye ntajye kuba ikirara akagaruka iwabo i Nyarurembo uravuga ibyo gusa vuga ko ntanatererana urundi rubyiruko makora urumva akaruhuriza hamwe kugira ngo bigishwe ku buzima bw'imyororokere ngo hato hatazagira uhura n'ibibazo nk'ibyo yahuye nabyo nubwo hatabura ababigwamo ariko aba yabagiriye inama akanabashakira impuguke zitandukanye zikabigisha ariko wagira ngo babaroze mwese ibyo rero ntabwo bikuraho ko ari umukobwa wabyariye iwabo kandi hanze aha hari abakobwa bakiri bato beza batanabyaye muri make twe dufite abakobwa bahuye n'ibyo bibazo dukureho nta bakwe tuzabona yegora ukantengwa nta mugabo azabona kuko yagize ibyago agaterwa inda na musaza we amufashe ku ngufu mana we si ibyo tuvuze Nyiramari icyo mutavuze ni iki sera Nyiramari tuza nshuti yanjye twese turabizi yuko kubyara atari impamvu yatuma abakobwa bahama iwabo suko urumva n'undi byagwiririye wese abyumve yuko bitamubuza kuzabona umugabo rwose erega mwashyigikiye uriya musore sha nuko ntamugeraho ngo muhe ukuri kwe wamuhukuheze nyine biterwa n'umuntu ku giti cye rwose Nyiramari ntubyumve nabi nawe ufite abahungu kandi ndabizi uzi iki sori uzi iki ngo nzi iki ndakizi reka nyikubwire nyine urumva noneho nako wakwishimira ko umuhungu wawe nka Korode Ndutiye cyangwa Ngenzi bakuzanira umukazana ufite umwana kandi hari abakobwa batabafite impaka ni zose mu babyeyi b'i Nyarurembo wowe se urabyumva ute naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri n'amakuru yahagarariwe na Michael Niyonkuru ku bahanga bw'ibyuma High Chris mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango andi makuru mutumvise hano kuri radio murayasanga ku rubuga rwacu rwa internet bbc-gahuza.com mwakoze.